syong no na tu suki ba pisong. Adi ban air sain no. Kadai kesin ka beningkong bakari khasi jaintia kan sakhi ya ke jingyelang paiba jongki trai kali bat nongnya kali kamai tourist taxi bat kani kadai ke balakhot penlong da ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA hakakat pradrik nailur arjar pusau Hamadan Malki kani ke jingyelang kalongkum kadak ban penpau ke jing persya halo ke jingle menti ke sarkar halor ki mat jingdawa ka bakaseng kalayai dawa menta lapalat sisnam tam lala ban yos ngau ya sur penrem khamtam yu menteri bedikmi yak nat kam jungo kai perthei uba pol lingdo hakaba ka jingkran jong ni menteri habai de bat kinongnya kali kamai kala pen bitari ki haki babun kiliang haba a jingkran hakani ke jialang uba Loki Star Manar president ka Tamabil Bakur Dauki Taxi Driver Association ulong ba pol ude nonge lambarim ka KSU Henry umla ban ngothu ba balei mentau leklet ikijingu jingnam gitra jela da ka baong ba lesi kan de tang ka kambutu jongu panyo syong hakasuki nalor kata ulong bakalong le noi bat ladau menteri umla ban le halo ka jinge ki baki yakendo udai ban syong no nakakam komu menteri namar kam don jingmut bo unlong menteri Wa ren sabang iba pol indo ibadi minister jong tourism department juni hato kuno phi nangi gwedon ningi de jai tourism kasile uba pol indo ula yudai teng leader jong kasih student union kabamut ula dei muka utau pa upeni jong jai country jongi ndrengam la ban soto ba balei ba menta ula leklek ban yengi atau kani ngejingong leader mu ha seng halang ha keteng jongi dikasih menta kadeng tang kaputu jomu tang banyu suki minister banyu suki ngakwa bambu kata kejing kle khamat yengi kumukpa kumukni jongi kamram jomu kadeng go dhawe polisi hatu kuno nong ba nikum stakeholder ini keren mangi seperti stakeholder Assam hari soto dengan kata kami ham Bagkabaan kalong ba mandadi mandari mangi kandon timon ayu bangi indon minister kandon timon ayu bangi indon kita ki cabinet minister kita ki government minister ngaso kandon timon re tengah ngapain jur de kene jur ki berkat dong bapol bat na kapat ya ke sarkar aba ki dong ki cabinet minister kala kum kini ki cabinet minister aba ka kamran jong ki ide panjenre panthau kala kelenti yang ini dikun iksir jengki, yang ini paradok rasnam jengki. Kumu bangin kamai, bangin nala kata kuat. Lada kindon kata lagi tip jengnang bantau ya kata kamdon jimut bangin song yang tuh suki minister. Lebih kamu berapa? Wong enoi kejimut minister jengi papol. Tengah kerpat dan government kumju yejim minister. Lada upol lendo umla bante alakam yang kene kamu soha bansong no nala tuh suki bapisong. Adi ban air sain no kamdon jimut bilong minister jong mecai bendriu kamdon jimut bilong minister jong sekar Meghalaya jongi tadangi di driver di bayin gendoi dan bakamai jakku angi lawan terlebut dari mana bar hawe ini berkeni ngakwa berpasyat sa transport ro tadangi sisni kan feel kali ini ikut islah si po hajar pasyat fine kamdon jimut ayu kata fine Nala dia ngalam asin, ikut kakot kali juga ngasih sandi, atau ngasih sandi lah mau nih kuat, kasih kali dia kata, tengah kuat mana kerja nggak transport ro, bahkan simkia lang ya kini, ada chief minister, keserkar, ada kim simkia ya kini, to tadi bahkan reduce semua egi by permit jongi, ada binut, mantel lakam egi kali Assam. Tengi ko itrai lu ngaso wan kepat bagani kepar mentah yang baik permit jengi ya kini kum hagi cakap babi encourage ya kini finance soha encourage pendunai baik permit yang kali jengi pendunai yang baik fine jengi andre ngalam hangni apa state jengi ada cakap ba kin kasian lingi ko itrai lu ai do mensiam ban Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya